ibihe byiza cyane aho uri hose ku isi. Sergio Reguilon ni umusore w'ikipe ya Real Madrid rero watijwe ikipe ya FC Sevilla. Ejo Sevilla kwa gatanu izakira Barcelona saa 4 z'ijoro z'i Kigali. Uyu mupeti aganira n'ikinyamakuru yamaze gutangaza yuko azatanga ibyo afite ibyo aribyo byose ngarashaka gukubita Barcelona, akabikorera Sevilla yatijwemo igafata umwanya wa gatatu, akanabikorera Real Madrid mu rwego rwo gikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Nkaba namubwira ikintu kimwe gusa, amahirwe masapeti. Ibinyamakuru byo muri Espagne rero byose bikaba biri kugaruka kuri format ya Champions League iza. Sport yi Catalunya ikavuga ati Super Champion. Akaba rero kivuga ati kabisa iyi forma izabiteye ite. Mundo Deportivo na ikaba ivuga ati Final 8 izabera Lisbon, ati ni Champions ure Express wihuta cyane. Marca ikaba yo iri kuvuga ngo irushanwa ryiza cyane ryo muri iki gihe cya sama, ati na amateka rwose. Ibinyamakuru byose birahuza kuri format ya Champions League rero imanutse yashyizweho ku munsi w'ejo na UEFA, ikazabiteye icyare nkuko ibinyamakuru byose bigarukaho. Kimwe cya kane, kimwe cya kabiri ndetse na finali byose bikaba bigomba kubera i Lisbon. Hari stade ya Sporting Club de Portugal ndetse na stade ya Benfica ndetse zigomba gukinirwaho iyi mikino. Quarter finals cyangwa kimwe cya kane kirangiza ni kuri 12 na 15 z'ukwezi kwa munane. Semifinals ni kuri 18 na 19. Finali ni kuri 23 ku isaha ya saa 3 z'i Kigali. Imikino ya kimwe cy'umunani kirangiza yo kwishyura ikazakinwa ku itariki ya 7 n'iya 8 z'ukwezi kwa munane, ariko Avenue ntizirakonfirma nimba izajyanwa i Lisbon cyangwa se nayo iyo mikino nimba izabera ku mastade y'ayo makipe yagomba kuzakira. Harimo Manchester City izakira Real Madrid, harimo Lyon izajya kwa Juventus, harimo Napoli na Barcelona. Iyo ni imikino yose yari itaraba yo kwishyura ya kimwe cy'umunani kirangiza rero aho izabera ntago turahamenya kuri ngubu, bikazadecisirwa byose ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 akarigo inama ya UEFA izateranira Union bakongera bakareba situation ihari kabisa naho imikino yabera. Reka dukubitire muri Europa League ariko twisunze ikinyamakuru Estadio Deportivo kibisobanura neza cyane. Cyo kikaba cyandika umutwe w'inkuru ngo tugomba gutegereza. Iki kinyamakuru cyandikira Sevilla impamvu cyanditse iyi titre nuko Sanchez Pizjuan stade ya Sevilla yagombaga kwakira finale ya 2021 ikaba yimuwe ishyira 2022, ahubwo yari kuzakirwa muri Pologne Gdansk 2022 bayigarura 2021. Akaba ari impamvu rero z'ibi bintu bya corona byajemo. Hanyuma Budapest yo nk'ibisanzwe ikazakira 2023. Format ya Europa League iteye ite ku makipe ari muri Europa harimo za Manchester United n'izindi. Hari imijyi yo mu gihugu cy'Ubudage nibo bagomba kwakira iyi format ya Europa League nkuko byakonfirmwe na UEFA ku munsi w'ejo nk'ikinyamakuru kibitubwira. Umujyi wa Cologne, Duisburg, Düsseldorf na Gelsenkirchen akari yo mijyi yo mu Budage izakira imikino. Quarter finals ni ku itariki ya 10 n'iya 11 z'ukwezi kwa munane. Semifinals 16 17 z'ukwezi kwa munane. Final Cologne kuri 21 z'ukwezi kwa munane. Imikino yari isigaye ya kimwe cy'umunani kirangiza izakirwa ku itariki ya 5 n'iya 6 z'ukwezi kwa munane. Avenue to be confirmed ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 nkuko Champions League nabwo bizagenda. Ngayo rero ya Europa League na Champions League. Kinyamakuru kandi Estadio Deportivo kikakomeza kitubwira ko imikino ya Europa League iteganyijwe saa 12:55 na saa 3 z'ijoro nkuko bisanzwe. Imikino yose ikazabera mu Budage nkuko twari tubivuze hejuru. Tugikomereza kandi mu gihugu cya Espagne, Super Deportes akaba ari ikinyamakuru cya hariya i Valencia. Uyu munsi hari match ya Madrid na Valence, kikaba cyandika titre ati imbona nkubone. Aya makipe rero agiye guhura nyuma yuko umutoza Arbel Serrades atamerewe neza cyane mu ikipe ya Valence. Afite ibibazo bikomeye cyane kuko ntafite Ezequiel Garay, ntafite na Gabriel Paulista. Abakinnyi nka Mukhtar Diakabine, Eliakim Mangala kubatunga ni nko gutunga essence kabisa ufite n'ikibiriti gicanye. Partnership y'umusore witwa Hugo Guillermo ndetse na Javi Jimenez, abangaba akaba umutoza Arbel Serrades atari kubizera, ahubwo nyuma yo gukora imyitozo myiza cyane Francisco Kere ndetse na Hugo Guillermo akaba basore aribo ashobora kuza gukoresha umutima wa defense kuri uyu mugoroba. Indi kipe ahandi hose iruzuye kabisa ikipe ya Valence. Kuranda ikipe ya Madrid nkuko ikinyamakuru Super Deportes kibitangaza akaba Nacho ndetse na Luka Vasquez bakiri hanze kubera ibibazo by'imvune, mu gihe Luka Jovic na Mariano Diaz bo baravunitse ntibanakoze no ku myitozo ku munsi w'ejo. Kirimo kiranatwereka ahangaha ari napro rwose y'amakipe ashobora kuba ari bubanzemo ngira ngo urakuyibona neza. Urabona ko defense ya Valencia mutima defense rwose ifite ibibazo cyane, gukoresha ama defenseurs batamenyereye biragoye cyane. Mu gihugu cy'Ubutaliyani yo inkuru ya Kimomiriyo ni Coppa Italia, nawe ngira ngo warubyiteze. Corriere dello Sport ikaba yandika iti Napoli ati gikombe ni icyanyu. La Gazzetta dello Sport ikaba yandika muri iki gitondo ati Ringio Cup kabisa ati gikombe ni icya Gattuso. Tutto Sport ati Napoli yatsinze
atama kuba n'ibyago kuri Maurizio Sarri uyu ashobora no kwirukanwa ku kinyamakuru Tutto Sport kibivuga. Quotidiano Sportivo yo ikabivuga ati igikombe ni cya Gattuso. Corriere do Mezzogiorno ikabitubwira ati igikombe cya mbere cya nyuma ya Covid ati ni cya Azzurri ni cya Napoli ati ni umunsi mukuru. Messaggero tabafana bari virtuel ibihano bwo gukubita umuntu kamunangura kabisa sanction fatale ati kawo ku ikipe ya Juventus ati igikombe ni cya Napoli. Akaba rero bigaruka kuri uyu mukino nimugoroba wa Coppa Italia aho Napoli yanganyije n'ikipe ya Juventus minota 90 busa ku busa ariko birangira Danilo ndetse na Paulo Dybala barase penalty ebyiri hanyuma izindi zose Napoli razitsinda neza cyane na penalty yatewe ya nyuma ya Miliki batwara igikombe rero cya Coppa Italia kabisa. Bakaba Napoli yashimishije abantu kabisa kubona Gennaro Gattuso nk'umutoza atwara igikombe kuri umugoroba ngira ngo benshi bishimye cyane. Cristiano Ronaldo ntago byamugendekeye neza byanze. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse ku magambo ya Pep Guardiola aramaze gutsinda ikipe ya Arsenal ibitego 3 ku busa aganira na Sky Sport akaba yavuze ati nyuma y'imyaka 400 duhohotera birabura ati kabisa biteye ikimwaro biteye n'agahinda kubona ari twebwe abazungu twabikoraga dukorera ibintu biba birabura ati ibintu byakagombye kuba bihindutse kabisa ati igihe kirageze cyuko duhindura tukitwara neza ati imyaka 400 ni myinshi tubahohotera. The Sun kandi iragaruka ku makosa ya David Luiz yari yakoze kuri uyu mugoroba ubwo yatsindishije ikipe ya Arsenal ibitego 2 akora ikosa ry'igitego cya mbere akora penalty yakore kuri Riyad Mahrez mu kubita n'ikarita y'umutuku kabisa akayibona undi gihaherukaga mu mwaka 2015 gukora ikosa ugahabwa ikarita y'umutuku agatangwa na penalty. Akarero Luiz yakoze iblanda kabisa. The Mail yo ikabituvuga ati volley ya hatari kabisa ati Man City yihuse cyane kabisa ati binyujije mu burangare bwa Luiz. Martin Samuel chief sport wa writer wa Sport Mail akabavuga ati iri ni iherezo rya David Luiz mu ikipe ya Arsenal ariko benshi nanjye ntiyaka ko ari kumubibona. Chris Wilder we akaba mu kinyamakuru The Sun kabisa garuka asa yababaye cyane mu buryo bukomeye mu byukuri ntago byamugendekeye neza cyane uyu mugabo. Ni mugoroba rero ubwo Aston Villa yanganyaga n'ikipe ya Sheffield busa ku busa mutoza Chris Wilder rero ikipe ya Sheffield United bamwangiye igitego mu byukuri cyari cyo cyateje polemique ngira ngo muri kubibona hangaha. Ikinyamakuru The Mail cyo cyanagarutse kuri interview yatanze mu byukuri umugabo yavuze ngo birasekeje cyane mu ndeke nisekere mu mikino ibihumbi 9 iheruka ati iyi niyo match ibayemo akantu kagashya kabisa kadasanzwe. Kattenberg kandi mu kinyamakuru The Mail nawe akaba yavuze ati VAR akagombye kuba yacekinze kuki batacekinze. Michael Arteta mu kinyamakuru The Sun bamubajije cyane ku bijyanye na Ozil agezeho yanga no gusubiza ku bibazo bijyanye na Ozil akaba yavuze ati namusize kubera impamvu tactique atari abakinnyi n'inkeneye gukoresha mu mwanya we yagombaga kuzamo muri line-up ndamusiga. Uyu mugabo 350 by'amapaundi ku cyumweru rero mu ikipe ya Arsenal sa nkaho nawe ari kwiherezo rye rya nyuma mu ikipe ya Arsenal mu byukuri noneho zirageze na bench ngana kuri y'abakinnyi bageze mu 9 ntanazemo birababaje cyane kabisa dezami. Timago Tsane kandi kiragaruka ku musore Marco Steperman akaba ari we wanduye COVID-19 kwa ikipe ya Norwich ariko ejo kuri match ya Southampton akazaba agaragara mu kibuga. Ikimakuru Tsane kandi kiragaruka ku mpungenge za Pedro Rodriguez. Pedro afite contract y'imyaka 2 iri ku meza y'ikipe ya AS Roma ariko amasezerano arangira n'ikipe ya Chelsea ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7. Ikibazo kirahangaha akavuga ati se ndamutse sinyiye Chelsea nkagira nk'ibyago nkavunika kontrarangira na Roma ntiyabirangiye muri iki gihe gisigaye. Ibyiza rero Pedro akaba ashaka kubanza kurangizanya na Roma akabona club yamara kubona club akabona gusinyana na Chelsea aya masezerano n'igihe gikurikiraho akaba rero ari ugutegereza tukareba. Yitwa Ali Bedimo umurejande w'ikipe y'igihugu ya Cameroon rero akaraseze umupira amaguru ese wigeze ubimenya uyu mugabo rero akarakinya amakipe nka za Grenoble, Toulouse, Le Havre, Châteauroux, Lens, Montpellier, Lyon, Marseille. Uyu mugabo rero akaba ku myaka 36 rwose yaraseze umupira amaguru avuga ati chapitre yangerekanye isore zanga nange reka nsoreza amakuru y'imikino nari mbafitiye kuri uyu munsi ahangaha mukoze kugira ibihe byiza cyane.